ndabasuhuje mbahaye ikaze kuri Chabi Esport, amahoro y'Imana abane namwe, weekend nziza aho muri hose. Ni umwanya tuje kurebera hamwe amakuru y'imikino ibyaraye bivuye mu mikino itandukanye yaraye ibaye ku mugoroba washize wo kuwa gatandatu mu ijoro ryatambutse. Ikipe ya Manchester United muri Premier League yongeye kubona amanota atatu nyuma yo kumara imikino igera kuri 3 itabona amanota atatu muri Premier League, dore ko yaraye ibonye amanota atatu itsinda ibitego 2-1 byatsinzwe na Garnacho ndetse na Rasmus Hojlund kuri passe nziza cyane yarahawe na kapiteni Bruno Fernandes. Ikipe ya Manchester United ni umukino yakinaga umutoza wayo wahoze ari umutoza Sir Alex Ferguson atari kuri uyu mukino, dore ko yagiye no kwirebera umukino wa Aberdeen mu ikipe yatangiriyemo mu gihugu cya Scotland, nyuma yuko aganira ikipe ya Manchester United bakemezanya ko atazongera kuba brand ambassador w'ikipe ya Manchester United ubwo iyi sezo izaba irangiye. Naho ikipe ya Arsenal the Gunners yaraye iriye ibitego 2 byose kubusa itsindwa n'ikipe ya Bournemouth ku kibuga cyayo. Ikipe ya Bournemouth yatsinze ibi bitego mu gice cya kabiri, dore ko mu gice cya mbere ikipe ya Arsenal yariye n'ikarita y'umutuku y'umukinnyi William Saliba mu minota 30 gusa akuruye rutahizamu Evan Nelson w'ikipe ya Bournemouth ahita bamuha ikarita y'umutuku direct red card. Ikipe ya Bournemouth yatsindiwe n'umukinnyi Ryan Christie ndetse na Justin Kluivert kuri penalty ku munota wa 75 gutyo na kabiri. Naho ikipe ya Manchester City yaraye imaze gutangaza ko ku mukino bafite kuri uyu munsi yamaze kuba igarura mu ikipe umukinnyi witwa Kevin De Bruyne ndetse na Nathaniel Ake. Abagabo bamaze imikino igera hafi kuri 3-4-5 batagaragara muri ikipe ya Manchester City. Kuri ubu ngubu bamaze kuba bagaruka mu ikipe ya Manchester City. Pep Guardiola n'abagirira icyizere bari buze gukina umukino wo kuri uyu munsi bafite n'ikipe muri Premier League. Naho umutoza Arne Slot ufite umukino ukomeye kuri uyu munsi, bongeye kumubaza ku mukinnyi Trent Alexander-Arnold, uyu mugabo ko ashobora kwerekeza mu ikipe ya Real Madrid isezo irangiye. Uyu mugabo aza kubatangaza ko uyu mukinnyi atakiri umwana muto w'imyaka 17-18 ari umugabo kuba afata icyemezo bitakimukomereye cyane. Avuga ko uyu nguyu yatwaye Champions League akanatwara Champions League y'Ubwongereza, umukinnyi ukuze bihagije, azi icyo ashaka ndetse na projet akwiye kuba arimo, kimwe no kuri Virgil van Dijk ndetse na Mohamed Salah bazasoza amasezerano yabo aho isezo izaba irangiye. Ni mu gihe uyu mugabo akomeje guhuzwa n'ikipe ya Real Madrid gusanga mugenzi we bakinana mu kipe y'igihugu y'Ubwongereza bita Jude Bellingham. Naho mu gihugu cya Espagne umugabo witwa Hans Flick umutoza w'ikipe ya FC Barcelona arashimira bikomeye cyane umutoza w'ikipe y'igihugu Luis de la Fuente utoza ikipe ya Espagne, dore ko ngatigeze afata riske yo gukinisha Lamine Yamal ku mukino wa kabiri bakinnye akamureka akaruhuka. Akaba anatangaza ko uyu mugabo ameze neza, yamaze kuba akira, yagarutse kuri ubu ngubu muri weekend ashobora no gukina umukino bafite kuri iki cyumweru n'ikipe ya FC Barcelona. Naho umukinnyi Rafael Xavier Varane uherutse kuba ahagarika umupira w'amaguru nyuma y'imvune yagize ikomeye yo mu ivi, uyu mugabo akaba yamaze kuba yemezwa ndetse akanemera kuba muri body y'ikipe ya Como yanavunikiyemo akinnye imikino 23 gusa, dore ko ariyo kipe yaragiyemo uyu mwaka wa 2023-2024 akahita ahitamo guhagarika umupira w'amaguru. Uyu mugabo agiye muri body asangamo Thierry Henry ndetse n'umutoza utoza ikipe Fabregas ari no muri board member ikipe ya Como mu gihugu cy'Ubutaliyani. Naho umukinnyi witwa Luka Modric mu gihugu cya Espagne ni umwe mu bagiraga uruhare mu nsinzi ikipe ya Real Madrid yaraye itsinze ibitego 2-1 itsinda ikipe ya Celta Vigo. Ibitego byatsinzwe n'umukinnyi Kylian Mbappe, umwe mu bari bameze neza ku mugoroba watambutse, ndetse na Vinicius Junior kuri passe ya kizigenza. Luka Modric aba umukinnyi ukuze muri Real Madrid ukinnye umukino akuze cyane mu ikipe ya Real Madrid ufite imyaka 39 n'iminsi 40, ni nyuma y'umukinnyi witwa Puskas wabikoze mu mwaka wa 1966.
muri Bundesliga ikipe ya Bayern Munich yatsindaga ibitego 4-0 igaruka muri track yo kongera gutsinda ibitego byinshi muri Bundesliga, ari nako umwongereza watakira ikipe nimero 9 bamwita Harry Kane yatsindaga ibitego 3 agacyura umupira wa gatatu muri iyi sezo, amaze gutsinda hat-trick 3 muri iyi sezo muri Bundesliga. Uyu mugabo akaba umwe mu bakomeje kugenda bakora amateka akomeye mu ikipe ya Bayern Munich ndetse no muri Bundesliga muri rusange. Tukiri muri Bundesliga, ikipe ya Bayer Leverkusen itezwa n'umutoza Xabi Alonso. Uyu mugabo yaraye nawe abonye andi manota 3 yiyongera kuri 11 yari afite kuri ubu afite amanota agera kuri 18. Ikipe yatsinze ibitego 2-1 iza gutsindirwa n'umukinnyi Boniface ndetse Andrich udasiba kubatsindira muri iyi sezo. Naho muri Ligue 1 mu gihugu cy'Ubufaransa ikipe ya Paris Saint-Germain ikinnye itsinda ibitego 4-2 byose ibitego byatsinzwe n'abakinnyi batandukanye barimo Rikanga Ini ndetse na Barcola watsinze igitego muri uyu mukino mu bitego 4 nyuma yuko bashaka no kongerera amasezerano umutoza wabo witwa Luis Enrique, babona ko ari umwe mu bayobora projet yabo neza, uyu mutaktisiye w'umunyespanyol mu gihugu ukora utoza ikipe ya Paris Saint-Germain mu gihugu cy'Ubufaransa, ari nayo ikomeje kuyobora shampiyona ya Ligue 1. Naho umukinnyi Paul Rabir Pogba yamaze kuba abivuga ko atazongera gukina ikipe ya Juventus de Turin nyuma yuko umugabo uyobora directeur sportif w'ikipe ya Juventus de Turin bakamwita Giantori. Uyu mugabo amaze kuba yemeza ko Paul Pogba ni umukinnyi mwiza cyane ndetse ni world class player, ariko ntago azakomezanya ikipe ya Juventus de Turin dore ko bafite ibyo batangaje ndetse n'ibyo bamaze kuba bemeza n'abakinnyi baje mu kibuga bakina mu ikipe ya Juventus de Turin bafite projet cyashya. Uyu mugabo mu kwezi kwa gatatu nagaruka ntago azakomeza gukina ikipe ya Juventus de Turin nkuko directeur w'ikipe ya Juventus de Turin yamaze kuba abitangaza. Naho Lionel Andres Messi yongeye gutsinda ibitego 3 mu ikipe ya Inter Miami ubwo batsindaga ibitego 6-2 ikipe ya New England Revolution mu gihugu cya Amerika. Banabonye itike yo kuzakina imikino y'igikombe cy'isi cy'amaklabu kizabera no mu gihugu cya Amerika. Lionel Messi amaze gutsinda ibitego 20 ndetse na assist 10 mu mikino 19 amaze gukina muri MLS. Naho Luis Suarez nawe bakina amaze gutsinda ibitego 20 na assist 7 bakaba bayoboye ndetse bazanaba bari muri Club World Cup bazanakira mu gihugu cya Amerika. Reka dusoreze kuri derby iri bube mu gihugu cy'Ubwongereza muri Premier League kuri iki cyumweru. Ikipe ya Liverpool The Cops iraza kuba yakira ku kibuga Anfield yakira ikipe ya Chelsea itozwe n'umutoza Enzo Maresca wahawe muri iki cyumweru igihembo cy'umutoza mwiza w'ukwezi kwa 9 ndetse n'umukinnyi we Cole Palmer agahabwa igihembo nk'umukinnyi mwiza w'ukwezi kwa 9. Umutoza mwiza ndetse n'umukinnyi mwiza bari buze kuba bahura n'ikipe ya Liverpool imeze neza y'umutoza Arne Slot, bose bashyashya muri Premier League bipima bareba uko bahagaze kugeza kuri ubu ngubu. Mwakoze kudukurikira kuri Chabi Sport, mukomeze kugira weekend nziza, amahoro y'Imana bane namwe. Hasta la vista, shalom shalom.